Kua kotahi tau te rohe o Rotorua e rāhui atu ana I te momi tūpeka I etahi o ona wāhi tū matawhānui. Hea ki ngā tatauranga a te rōpū toi te ora, nā tēnei whāinga a te hapori, kua heke te nui o ngā tāngata momi tūpeka I Rotorua. Nō reira I hauake a te karare ki e nei wāhi ki te whakamātautau I te mana o tēnei whakaritenga. Rotorua, he wāhi korohu I nā nāwha wai ariki hoki. Engari ke ko te auahi a hikareti nei e hia tiana I te rōpū toi te ora me te kauni hera o Rotorua ki au katingia ki nā tino papatakaro o te rohe. This is one of the areas where we have a problem with smoking in the outdoors, so I was asked to fulfil the policy or implement the policy. Ko tahi tau ia e nei kua tū tēnei o nā rāhui, e ai ki nā tataurana kua puta I te rōpū hauara o toi te ora, ono te kau ōrau te hekenga o nā pati hikareti ka kitea ki nā papatākaro nei. Nō reira, ko tā mātau he whakamātau I etahi wāhi o te kau mārua kua rāhuitia, kia ki te mena rā te marea e tūnau ana ki tēnei rāhui. Korea hai pirangi nā tamariki ki te hongi I te mea e hara I te kākara. Mai. Out of 90% of our peppies, just out of curiosity, they'll pick it up. Killers, smokers dropping their butts all over the place. You're setting examples for our kids, so yeah, that's really good. O ngā wāhi kua rāhuitia I te momi hikareti ki roto o Rotorua, koe ngai ngā wāhi whakamātauhia I te rangi nei, I te kitenga a kanohi, he tohu kākāriki ki Kuirau, Lakefront, Redwood hoki. Engari anō mō papatuanuku, he rereke anō te kōrero. You're never going to stop everybody. There's always going to be a percentage of people that will continue to do it no matter what. Ko te hia o toi te ora ia nei kia rāhuitia te katoa o nā papatākaro o Rotorua, kia noho noa ko te auahi o nā nāwha hei hoa piripono ki te hau o Rotorua. Rāpara tāwhai, te karere.